April ni som ni panga news commentary ngai thlatute chibai levek ule Nizan Khan Iranian delegates Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi le ahoten Islamabad an thlenga US Iran talks aomle don ni arin na alian hle Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan Twitter a post yamin Field Marshal Asim Munir le Interior Minister Mohsen Naqvi telin airport a Iranian palaite anlo muak thu aziaka Araghchi hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Army Chief Syed Asim Munir amu nuwa US Iran talks tumni na aom zui abai sei thu aziak Palai jinga telve Ismail Bagay head of the Center for Public Diplomacy Iran Foreign Ministry thupuang tu ni bok chuan ti hian post asiam ve boka official visit in Islamabad kan thleng to Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Pakistan official te amu anga US cho chua indona le remna chungchang Pakistan palaina hnuaya an soi howang US Iran in biakna engma soilo ka omlova Iran du dante Pakistan hena kan thlenang ati Pakistan hian simle pai thila palai na atang hian hlokna amunge yanga hetia Iran palaiten Islamabad an thlen to rawraw hi chuan US Iran talks omlova ale tir kan ding chia lo an putaman poisa apek du lo pha don tlatani White House Press Secretary Caroline Levitt chuan US palaite din hun asoive taboka Pakistan malak na hnuaya in biakna aomle theidon ni inalanga US palai Steve Witkoff le Jared Kushner an kalanga Vice President J.D. Vance, US Secretary of State Marco Rubio le National Security Team ten Washington atangin antel puidon bokani. President Trump chuan Nizan Khan Reuters nen telephone interview anaya Iran chuan US thilphut pe katuma engemo offer thatak annayani eng thilnge ni kan enfia photanga Iran rotnate tuna chuan kalahrebik lo ati. Trump chuan eng ang inrem na po omdon se uranium enrichment bansan le Hormuz zalen na atel ngai don ati a US hi atop thleng tangam turin kan beisayem Iran leadership abuai thu US official ten an soito a Iran President Parliament Speaker le Foreign Minister ten rorel na anthunun lova IRGC thupek anga kal anni Tuntuma hian top negotiator Galibaf chu atelve talova Abbas Araghchi po IRGC mita atlak tlumlo lai ani thu kan puang to kha Trump chuan Iran thunei tu diktak tenen kanin dormek atiboka tuntum chu athu soile atak ram ain milto arin omani Trump chuan deal in rem na thuthlung om ma chu Hormuz blockade US in akal puitur thu apuanga Reuters chuan engdin huna nge hon itum tina zota Iran offer kan enfia nuwa thutlukna kasiam don ati Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi chuan nimin khan Twitter a foreign tour anei tur thu hi alo puang to a Islamabad Muscat le Moscow te katlo don kazin chan ber chu kan tho puiram tenena in zom na chungchang le Middle East boina soiho turin ani ati a chuwangin US base yang hian US Iran toksi amlo palve theitata Pakistanin doi thiam achua angai don ni in alang report danga chuan Iranian delegates ten Islamabad an thleng chiang to a US palai te po tukin hian an thlok chuak ve don nia tarlan ani heti lai hian US security team le logistics department te chu Islamabad a anlo omto Iran parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chu chief negotiator atangin abang ni in report oma Mase Iran Parliament Office chuan thudik lawani US Iran talks don lo wanga chief negotiator hi kalvelo mayani anti US du zongjong peta se Iran hi ahimangem hezo na hi nuclear enrichment bansan lo tura Iran official teril ruwal lian ber aninge yang tunlai khovel anga hi chuan mithuoi theiten chaklo an hlo to a thuoi apiangin midangrong an bol kan ti thei ome Iran official te hian Anton Turam pani annaya pakhat jok chuan US du angin nuclear thuam weapons of mass destruction WMD programs nuclear chemical le long range ballistic missile tetelin Pakistan ang dewa palai na thok United Kingdom UK Prime Minister Tony Blair hena hlan fai vekin aban san maka anei sa zongjong kha abo bang omlovin ape fai vekani ma se churam remna dua US thilphut zongjong pevek tu chu
khovel hriata choitura loi yom to lova khati laya anram rorel tu US du dan zui tu po chu US kuta athile sia Iran hian kha thil thlengkha atheng hil lo topanga US du dana om chu du lo dana om na mai ni lovin thi na ani ti an rechiang ram pakhat US du dana om du lo kumsang khat zakwa somnga bor chawatanga nuclear ral thuam lo buai puito awma churam ero chu US hian voina chuan India le Pakistan ain a hlau to jok Iran hian North Korea din hun athlang thaya enton atum mek nin alanga antang rei thayangem ti ero zona lian tak ani mek international politics at North Korea din hun kan threvek nuclear warhead hi kumsang ni parukatang khan ahum ve taran maya putamangai po Kim Jong Un laka chuan tongkam adu tuyang reng North Korea hian nuclear ral thuam mangin adin mun hi a hlo chuakani US thilphut zongjong petu ma se anhuwa US NATO kuta thile tasi Muammar Gaddafi le Aram Libya chungchang atang hian Iran in nuclear out viau chan hi achiang thayang September ni khat sangkhat zakwa somruk pakwa khan Colonel Muammar Gaddafi chuan King Idris I pai thla in Libya optrana thisen farkhat po chuak lovin thuneina ala thayani achan chu Libya lal Idris kha inen kol turin Turkiya akala amlo hlanin Colonel Gaddafi hi alo cheta ani kumsang khat zakwa somseri atangin Libya chuan nuclear ral thuam aum veta a Soviet Union chuan amamo chemical te ape a AQ Khan network atangin a technology le mamo dangte anla ani Pakistan father of nuclear bomb Abdul Qadir Khan kha AQ Khan tiashiat ani nuclear ral thuam siam du te atan pui thina Iran North Korea le Libya te atan pui vek soito angin US chuan Iran tan civilian nuclear adin puya Soviet Union in Libya apui ve thung Gaddafi hnuaya Libya chuan nuclear ral thuam anei man trepa US le UK chuan tuna Iran angdeu hian anlo buai pui chiam to a atopa December ni som pakwa sangni pathum khan Muammar Gaddafi chuan nuclear ral thuam bansan aremtita a ballistic missile te thlengin abansan ta vekani British le US enfia to polten hena enriched uranium le ahman ruwa zongjong ape a International Atomic Energy Agency IAEA 10 an endik thlap US Secretary of State Condoleezza Rice le UK Prime Minister Tony Blair tenen anin hmua palaiten Muammar Gaddafi himnatur ziakin antiama WMD weapon of mass destruction abansan hu chuan Libya ram sanction an hlip veka investment po alut nasale UN Security Council Libya chu seat te an pe a mauthar ang main atir chuan an duat viawani US State Department chuan Libya chu ramdang te enton thaiturin kantran puidona model country a kan siamang antia nuclear ral thuam buai pui ve reng North Korea le Iran chuan enton se nuclear bansan ve turin Libya hian fui se anti hle kumsang ni pathumatanga chiarin kumriat aliama kumsang ni sompakhata Libya ram ngei po member ani ve to na UN Security Council resolution dungzuin NATO chuan Muammar Gaddafi rorel na an beita a atir chuan US France UK 10 ando phota anhuwa NATO in command ala a atopa Muammar Gaddafi athia Tripoli atlomta ani Libya le arorel tu Gaddafi anga nuclear bansan du lo tu North Korea chu US tiboingam lovin aleng to a Iran ero ala tholep hlep Muammar Gaddafi khan nuclear ral thuam bansan ma se rorel na regime akal puirenga US khan nuclear achwan lamna in nuclear apek 5 vek nuwa Gaddafi kha athat ta thawani chuwangin Iran hian inzirna tur anaya nuclear abansan chuan thildang in karna tur anai to donlo US Secretary of State Hillary Clinton chuan Gaddafi thi kha adeu so hle kanron sarkara amel kan mu rualin athi ti in nui chungin asoi North Korea Foreign Ministry chuan thuchu an siama khovel muntinom te hiata Libya nuclear abansan kha ama runa tura ruwa manna ani anti Kim Jong Un point Middle East atangin thiltam tak kanzir atibok UK le US palaiten North Korea ambassador hena Libya chu nuclear abansan hu hian ahimjok ti in anlo thlema North Korean ambassador chuan nui sangin engtin nge akal zel kan enang chu ti na changa
kumriat avei meu chuan nuclear tel lova himjok Libya chu ahim na tu rein tiam tu ten an runta ani Gaddafi regime kha atha adik lo adike kantilo US bumin aom nakha tarlan kantumna ani Ali Khamenei po khan Muammar Gaddafi thilton kha amhuvek Iran chuan Libya kongzo azo ve don lo ati US thu anga omdon lo rau chuan nuclear ral thwam nei masak angai Iran hian kumsom ni somnga kumzachung nuclear enrichment topsan RM ti thayang lekha chuan ma se kalpuya tum thawang enriched uranium kg zali somli vel phei hi chu US kuta apedu hau lowang US hian ground operation nain anwai chimi vekangai chuti ani lo chuan traman NATO hi paper tiger atiang dewin US Iran agreement naumani point paper tiger athu chautra ataka hlo tlinglo ani nge yang